Impakamo tilakang biniti Culinary Generals of the Philippines ani General Trixie Ablan nga dati naangay a Cook Fest iti Barangay Santa Rosa, Lawag City, Ilocos Norte nga inatendaran ti Culinary Generals of the Philippines. Imbatad na akadwa na tibay sa kadagiti General manipod iti Saramsam Resto Bar kunana at main ingredient alinuto dagiti maseknan ket rabong at nangabak ket sitio 3 ken ti resipida ket rabong with plum juice. Yung dun sa nanalo po, ang ginawa niya is, syempre hindi lang plain na rabong yung main dish na nagawa. So nag-innovate siya talaga. Doon napakita yung creativity na ano pa yung mga other foods na pwedeng magawa out of labong, and talagang pinag-isipan na i-elevate pa yung simple na gulay into a globally competitive na dish. Okay, so apay mga napanunodanda nga inimbitaran iti Culinary Generals of the Philippines? Siguro po dahil nakita po nila na isa sa goals ng Culinary Generals is yung mag-promote po ng heritage dishes and to elevate also yung local produce ng isang town or place. So siguro po yun po yung isang reason po kung bakit po na-invite po yung Culinary Generals. Mainaig iti daytoy ket mangnamnama dagiti miyembro ti Culinary Generals of the Philippines nga dadunupay dagiti pagatendaran da a Cook Fest iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.